na hian Korean restaurant na kanu meka Switzerland na interlake na a food dito ka kawan lang cute kasapit Switzerland na hianin Asian food awang mani ma sila Korean restaurant hilo lawa an restaurant nei tu pa lo fel si min lo wa plum ma kan lom tak zet ani an restaurant hi cute sia pona vu sume ka tuna hianin a chunga warmer an manga ti hianin nuam top cozy si wow, it's okay. Bibimbap kan order. What is this? What's the name? I don't know. With the squid, yeah. This is ox soup, right? This is Brian. This is ramen. You know. No. Kanjila cham lo munga yang so kan order ho zong aron thleng kim main kan nga sok atu ma point ngak lem lovin chuan video ka edit hi kan ho nu luggage te ka unpack fel vek nuwa ani kapile pute holiday mangin Bangkok kan zin lewangin kabuai makatiang kara no pang retail chu kara voice recording hanti ang teka le editing hanti vel teka kaman zan nawa wangin video download don kan kalna ti vel te po ronda lok theilawa ni masila ronda thwai katum do nai in lo ngai chang do na nia osh drop from where one? Oh, sorry. Drop from where? Oh, thank you. Come on. Yeah, I already wiped it. Thank you very much. Hey, your name? Marco? Marco? Naka make hi ox soup ani ka favorite dish Korean restaurant kan kalapiang hianin ka Asia me tui ka ti ma chu chia in ka naw hi han sweet ve me ko pa ai favorite dish ani sia hemi hi enge ni tinai ai theina turing Korean restaurant ka thok mai do mi ti vel nge a sweet reu lutuka han swal chang le wak she pan cha kom chang I tama sila no pangte ya min to danan thiam ve to hle a kalom hle ni ole kan chue kam ti ham po na kan han chua ka vur lo la sur char maya votle ma sila is a perfect way to celebrate sweet December ti in vane kanin ti ve hle ani